Be on the surface, 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 be on the surface. Goeienaand, goeiemôre, goeiemiddag, net daar waar jy is. My naam is Hillian Stoffels en ons is vanaand ingeskakel hier by Beyond the Surface, where we talk everything. We talk soccer, we talk rugby, we talk politics, we talk everything. En so vanaand as jy ingeskakel saam met myself, saam met my goeie vriende hierso. Sindele kwai man, julle verstaan nie. Ons goeie vriend Ayrton Mans en ons vorm deel as 'n span van Beyond the Surface. Vandag as ons hier om te praat oor hierdie Easter wat so pas verby is. It was something to live for. Kyk, ek as jy nou van 'n ander plek was, weet ek nie hoe dit vir jou gewees het. Ek weet nie hoe dit, maar hier in Beaufort Wes, iemand sê vibe. Net daarbij nou as iemand sê vibe. It was an awesome experience. If I look back to the whole everything, ek was so besig gewees, ou man. Die Easter was vir my, het gevoel soos Christmas. Because Christmas is mos altyd geweldig besig. Super geweldig besig. And this felt like a Christmas 2.0. Jy het almal gesien. En as jy weet, nee, hy ry nou 'n kar wat die CZ op is, weet jy, is Easter, verstaan jy? So, voor ek even enigiets anders nog aan by eet en vra, hoe was jou Easter, ou man? Goeienaand Hillian, goeienaand aan ons viewers. Oh man, dat was epic. The experience was beyond, in termen van die naweek, die toernooi. Elkeen weet as dat Easter raak, dan sien ons uit na die soccer toernooi hier in Beaufort Wes. So die gees, die atmosfeer, almal was excited. Jy kon sien baie mense, veral mense wat vir die eerste keer gekom het na die Easter toernooi toe. Vir hulle was dit ook iets anders. So ek het dit baie goed experience, so dit was net epic. Easter, Hillian, goeienaand almal viewers, Hillian, Sindile, hier eens. Dit kom by Easter tournament in Beaufort Wes. Ons los dit net daar by die soccer staan uit in Beaufort Wes, Easter tye. En dit wat ek graag acknowledge het in ons soccer is hoog Easter tye in Beaufort. En die vibe was great vibe. Structure wise great. Planning van die tournament great. Als die atmosfeer was lit, it was great. Het was geset. Het was hoog, sê jy. Standards was set. Het was hoog. Type levels. Before I even touch on the soccer side of Easter, because ons weet dat die Easter tournament het 'n groot, kyk, as jy dink Easter, beside die vis en die hot cross buns, then you think Easter tournament en daai as die een ding wat baie mense, in fact Beaufort Wes, na uitsoek, na uitsien. But before we even touch on the fact that the Easter tournament was amazing, and before we even touch on the soccer side of Easter, I want us to touch on the highlights of the Easter tournament. About the Easter tournament, I'm speaking about the positiveness of this whole everything, man. The fact that there was basically no violence. Ek weet die man het hulle violence gesien. As nog as iets verbasend, nog als ek het die eigen verwag nie. Because we are so used to the fact that there needs to be a fight. There needs to be a this and a that, a drunk person doing this and as sien ons weer hier kom die polisie aan en dan moet ons nou weer verstaan, manne, hier gaan nou weer drama is en al hierdie tipe goede. But
there was not things that was dit die omdat jy moet verstaan die pastore en die politieke men, they were all there. It was such an amazing experience, and I need you guys to point out the positiveness of this Easter tournament, about the beauty of it, the unity of it, the social cohesion about it. Sir, let's first give credit. Credit to Coach Papi for for organized the tournament. I think ek dink dat die tournament as soccer is, wanneer mense hoor Easter dan soccer aan bou verlees. Wat dit maak dit die grootste so. En by die punt waar jy gesê dat daar geen violence was en dat daar geen negatiewe goed was nie. Ek dink die tournament was goed georganiseerd. I must give credit for that. Baie goed. En in terms of goed georganiseerd, dat sê die games, die gees, die players, even die players, ek was beïndruk met die players. Die vibe was net goed, en I think as it with the way forward, né, as ons meer dit gaan op die level van die naweek gaan organise, die organisers, en dink ek meestal dan gaan die vibe meer en meer epic raak, because om mense kom, of ek sê Hillian wat nog nooit daar was nie, kom en miskien en dan sien Hillian, wow, dis nogal, mense van buite die dorp kom en dan sien hulle ook, well, next year, ons is in Beaufort. So ek dink die tournament was goed georganiseerd en daai die gees meer into the space. Into the space. Iemand sê Karoo, verstaan jy tipe vibe. Eriton, please give us your oversight. My insig, die rede hoekom daar geen violence en goed was, omdat die soccer, dit was te entertaining. Daar was nie kans vir violence en allerlei tipe goed nie. Want die soccer het jou oor gehou op die veld, en dit was baie, ek was beïndruk met die beplanning. Ons, die directors of die organisers van die tournament, hulle het baie sekuriteit gehad, en is werkskepping is goed vir die gemeenskap. Gepraat van werkskepping, dit was, soos jy sê, amazing geweest, en as ons gekyk het, die mense het baie lekker geëet. Die volk het geweldig lekker geëet. Kyk jy, die stalletjies, die type goede, die excitement van die mense, and I'm talking about local business here, kom gauw, die is die type goede, and though because it's more than just a soccer game now, because it becomes about the community of Beaufort West, it becomes about relationship, and die is for me, above all, that was a huge highlight, because the people supporting each other. I mean, there were so many things to experience, you know, the laughter, the fun. En as weet jy, dit was vir my die lekkerste om te ervaar en te sien hoe die guys, kyk, sien jy van, ek het jy strei nou man, ons strei nou, want jou span speel en my span speel, so nou moet ons verstaan, ek het jy nou vriende nie, ons is nou, verstaan jy, ons is nou teen mekaar nou, and so that was also an experience, man, en die bring net excitement, jy wil daar wees, want die ander dag was het so, waar het môre wees, it's almost like you curious to come and experience that again. There's something about a vibe, you know, jy wil constant na die ding toe kom, because dis lekker daar, en ons kan gerustigheid sê, dat het was fun, het was pret geweest. I do think that is enough about the vibe, you know, and all of that, en nou kom ons na die Easter toernooi. As julle kyk, die is geweldige sokkermanne, as moet net die manne acknowledge in hulle kapasiteit, hulle is hy sokkermanne. Give me a recap and an overview in your opinion, in your, you know, view about the games in general. Sonder dat ons nou op een game pick en ons hol met Yes. So wat ek kan sê op die games hierdie, en spanne het ons maar ingeskryf en gespeel. Dat was die round robins en quarterfinals, semifinals, derde en vierde plek, en also die grand final wat maandag gespeel het. My overview oor al die games, dit was goed.
om te sien. Wat vir my uitgestaan het, is die feit dat Blues se B-span, hulle 2 teams gehad, maar hulle B-span, dit was goed om te sien dat such young players het so ver gegaan in die tournament, tot aan die semifinals. En hulle derde, vierde plek ook gespeel. En hy is goed, hy is een van die goed wat vir my uitgestaan het van die hele tournament, dat Blues se jong spannetjie tot so ver gegaan het. En ek moet credit gee aan al die players, die coaches, allemaal wat geparticipeerd het. I must give credit to them, wat vir my uitgestaan het van die hele tournament is, dat die span so ver gegaan het. En I must congratulate Barcelona for winning this year's Easter tournament. And I think it's the 39th edition of the Easter tournament. Come on, Everton. My overall view of this tournament, the teams particularly, I want to congratulate each and every team and player that participated in this tournament. Ek as mens 'n voormalige speler is nie maklik op daai veld. Jy word gedrein. En ek wil net vir ons youngsters sê van Prince Viali en allei spanne, hulle het goed gespeel. Daar wil ek as maar net 'n battle tussen die youngsters en experience het gewen sien jy. Congratulate vir Barcelona 1-2 wat het hier gemaak het na die final toe. Maar almal het eintlik goed gespeel man. Baie goed gespeel. Ja. Baie goed gespeel, nou definitief, ek kan saam met jou stem. Kijk, ek is nie eintlik 'n lover van sports in general nie. So hier daar, but to experience that, kijk hier, because Sindile het constant mos nou langs my gesit, so nou moet jy verstaan, moet ek constant vir die hoofdstuk, man, wat het nou aangebeur? Maar ek wil weet, wat het nou aangebeur? Because het lyk allemaal is, en op die veld, ek raak excited, want allemaal raak excited. Die mannen staan op, die oomens, it's that. And so, wil ek net by Sindile weet, man, wat het nou aangebeur? Gaan Sindile nie sê, hy was nou 'n own goal, moet ek eers te vraag, nou, wat is 'n own goal, Sindile? So, hy ding kan ek verstaan. Guys, but die is die recap basis van die soccer toernooi. Ons kan nie so diep gaan nie, nie vanaand nie at least. Jy moet verstaan, ons bring die mense wat hierdie ding georganiseer het binnekort. So wees op die lookout for that. And so yeah man, it was amazing. The vibe was great. Die toernooi was amazing. En ek is it was asemrowend. Beaufort West really came through and was amazing, guys. Be on the surface. Be on the surface. Be on the surface. Be on the surface.